शहीद बाघाज्योतिन 103तम स्मृति दिवस उपलक्षे बाघाज्योतिन क्लब आनुकूल्य एक रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ଶିବିରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରୁ ମୋଟ 100 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ବାଘାଜ୍ୟୋତିନ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାରିବ୍ୟାଗ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିବା ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଗୋପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅମିତ କୁମାର କୌର, ରୋଟାରିଆନ ସୁବ୍ରତ କୌର, ଚୈତାଲି ପଣ୍ଡା, ବିଶ୍ୱଦୀପ ପଣ୍ଡା, ସୋମନାଥ କୌର, ସନ୍ତୋଷ ଦେ, ନୀଲାରଞ୍ଜନ କୌର, କୁମାରେଶ କୌର, ସାମରକୃଷ୍ଣ ଦେ, ଅତୀନ୍ଦ୍ର କୌର, ରାଜେଶ କୌର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜେନା, ମନୋଜ ରାୟ, ଚନ୍ଦନ କୌର, ଗିରିଜା କୌର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बाघाज्योतिन क्लब सेक्रेटरी विक्रमजीत कौर, आज आमर बाघाज्योतिन 103तम स्मृति दिवस उपलक्षे बाघाज्योतिन क्लब आनुकूल आज एक विराट रक्तदान शिविर करुचे। रक्तदान शिविर आमर प्रत्येक वर्ष हुए, ए वर्ष भी आम करुचे। रक्तदान शिविर में आम आज बहुत आसीगले, रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गला, पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व आज रक्तदाता रक्त देवे। जो रक्तदाता आज रक्त देवे तांको आम क्लब तरफ आज गोटे 1 लाख टंकार बीमा रखीचु, जोटा कि गोटे वर्ष वैलिड। क्लब्र सदस्य मैंने आज गोटे शपथ ग्रहण कर जो प्रदूषण रखापी प्लास्टिक वर्जन, तो प्लास्टिक वर्जन करने समस्ते शपथ नहीं अन्य मान को मत सचेतना करेंगे प्लास्टिक रो प्रदूषण रखापी।